Hello.
Hello. Hello. Hello, du piker, né?
Let's have a look. Filters. I like the filters. Filters. Helo. Dwi yn neu rhywbeth sy'n neb wedi wneud o blaen, sef glonio aeroplan ar Enlli, Ynys Enlli, Bardsey Island, fel mae'r locals Abersoch yn galw fo. So, let's go. Dwi'n gobeithio mynd rhywun yn gwatcha fi ar y thing, so let's go. Bardsey Island. Yn ei fflio o... Departure. Iawn. So dwi'n gobeithio... Alla i ddim neu hwn yn y nos, dwi wedi trio, dwi wedi methu. Hwna fel a... Big Chunkus. Ideal. Iawn, Flight Conditions, Valley. Na, dwi'n gwybod lle dwi'n mynd. Let's go. So, dwi'n gwybod rhywun yn y chat, helo. Croeso chi dweud helo. Can of cork. Dwi'n dropio volume yna bach lawr. So dwi'n gobeithio mae'r sain yn iawn. Os dy'r sain ddim yn iawn, rhowch shout. I really hope whoever's watching me understands Welsh, because that's why I'm going to be talking. So, basically, I'm going to land on a small island called Bardsey Island in North Wales with a jumbo jet. Because video games. I should have put this on my SSD. But let's have a look. Valley Tower, Boeing Alpha Sierra 747 at runway 31, ready for takeoff, straight out departure. Siron. Boeing Alpha Sierra 747 cleared for takeoff, runway 31, straight out. Dwi'n mynd i hitio'r goeden yna. Big Chunkus yma. Dwi'n gwybod be di'r numbers yma. Dwi'n gwybod yn y gloch di. Disengage brake. Oh, by the way, dwi'n mynd dda iawn yn gema. It's going to be absolutely ddim climb beth dwi'n neud. Power! Iawn. Sbyn fi mynd!
Fuck it. Valley Tower Boeing Alpha Sierra 747 frequent. Iawn, dwi'n pwyntio ffer rong. Dwi eisiau... Dwi totally yn 100% ffer rong. Approach Boeing Alpha Sierra 747 is type Boeing B748 3 miles northwest of Valley. Request flight following. Boeing Alpha Sierra 747 Valley approach. Squawk 6123. Oh my god, oh my god. Squawk 6123 Boeing 747. Boeing 747 radar contact 4 miles Os mae yna full-time 100 feet. Altimeter pilots, 902. croeso chi'n rhoi tips i fi. Copy Boeing 747. Fucking easy. Let's have a look. Now we play the waiting game. So dwi'n cael yr... Oh, looking good. So dwi'n cael ei allan. Boeing 747 contact Manchester Center on 118.775. Oh, 118.775 Boeing 747. Manchester oh my god. Byn eisiau yna. 747 8,300 feet. Ta be? Boeing Alpha Sierra 747 Manchester Center continuous plan. Altimeter 29.902. Think, webcam. Boeing 747 contact Valley approach on 125.225. Dwi'n reit siwr na hwnna ydi o'n fanna. A di maws dwi'n dangos. Valley approach Boeing Alpha Sierra 747 10,000 feet. Boeing Alpha Sierra 747 Valley approach. Continuous. So dwi'n licio, so hyn ddim siarad. 9.902. Boeing 747 contact Manchester Center on 118.775. Sut uffar dwi'n gwneud Decimal 775 Boeing 747. So dwi'n cael ceg hyn. Boeing Alpha Sierra 747 10,700 feet. Oh my god. Boeing Alpha Sierra 747 Manchester Center continuous planned. Altimeter 29.902. Pa un y byta yma di blinky radio? Oh my god, be hwnna? Boeing 747 contact Valley approach on 125.225. Oh my god. 125.225 for Boeing 747. Valley approach Boeing Alpha Sierra 747 12,100. O, dwi'n lygo sŵna, dwi'n lygo sŵna. Boeing Alpha Sierra 747 Valley approach.
Bydd swn clicio na. Oh my god. Find Boeing 747. Manchester Center, Boeing Alpha Sierra, 747, 12,800 feet. Just dwi'n sylwi lawr. Boeing Alpha Sierra, 747 Manchester Center, continuous climb. Altimeter 29.92. Dwi wedi pwysio bwtwm. Na. Okay. Lle rhywun deitha fi pam dwi'n methu sylwi lawr. Efo. Dwi'n trio sylwi lawr! Manchester Center, Boeing Alpha Sierra, 747. Request clearance to transition Charlie airspace. Boeing Alpha Sierra, 747 Oh crap. Manchester Center. Cleared through the Charlie airspace. Cleared through Charlie airspace, Boeing 747. Dwi'n sylwi lawr. Dwi'm yn gwybod os ydi flaps i fyny. Na fo. Na fo. Alla i jyst gleidio lawr rwan. Fel mae'n gweithio, ie. Dwi'n gwybod... Dwi'n gwybod sydd i land... Ydw i'n gorfod ffrio rownd? O, taw! Dwi'n trio sylwi lawr. Yna. Yna ta. Na fo, pethau'n sylwi lawr rhan. Dwi'm yn gwybod beth i flaps, control flaps. Oh my god. Ah, 20 minutes, fel ti'n safio lawr.
it's been expert. Oh my god, shit. Di 3,000 yn uchel. Yndi. Oh, fuck off. Dwi'n sofio lawr rhan fel dwi eisiau. Oh my god, ydw i am neud hyn first time? Ydw i am neud hyn eitha legend a neud o first time? Dwi'n gwybod rownd eto ynddo. Hwn yn hollol doable. Hollol doable. Crazy Will Sheep, wyt ti'n chwarae gema? Wyt ti'n chwarae gema? Sut ydw i yn controlio flaps a be ydi flaps? Obviously, fel ti'n gweld, dwi'n professional awesome, ond... handi. Ddech yn fawr. Na allan o'i gyd, dwan. Dwi'n angen o. Come on! A fe dwi'n eisiau controller. Ti'n be? First run, de? Be di success rate pilots? Di'n 100%. Engine instruments decrease cowl flaps. Increase cowl flaps. Dwi'n gwybod beth yna. Got it. Isi'n cocio'r approach hwnna. Isal. Sut dwi'n cael y thing, fatha backburner yna? So the thing na pan mae aeroplanes mor yn landio, mynd... Sut dwi'n cael hynna? Fatha, pan mae o'n breicio. Wel, mae pen fi'n reit ar y chat. Stay fan yna. Controls. Okay. Oh, increase flaps. Decrease flaps. Iawn, okay. Ydw i eisiau lot o flaps a dwi ddim eisiau flaps. Dwi'n cymryd flaps di brakes, ie? Be? Ie, na. Landing gear, ie. Ie, dwi'n gwybod hwnna. Brakes awyr. Fatha codi wing, lle.
O iawn, oce, mae'n yn sens, because I need some push o stuff. So dwi actually eisiau gwybod sydd iwsio flaps. Ond dwi'n meddwl chdi just yn codi flaps neu pych chdi'n fflio. LBRB, iawn, oce. Yeah, easy. This is gonna be so easy. Icing effect, be doing it. Iawn. Nid o wan. So, rhai fi... Cancel, dwi'n gwybod beth nes i newid. Discard. Dwi'n gorau fflio o... 747. Dwi'n gorau fflio o... Oce, o, dwi'n gweld flaps yn mynd wan. Dwi'n gweld ar y plan, ddo. Dyma'r cefn y wing na mae o. Iawn. So ffordd na dwi eisiau mynd, so dwi'n pwyntio ffordd wrong. Oh, seriously, mae'r cameraman. Power! Oh, brech. Dwi'n gwybod dwi fod o 10,000 feet rwan, ond dwi eisiau glonio'n enlli does. So... O, taw! Codi. Oh, no. Boeing 747, you are leaving my airspace. Frequency change approved. Valley Tower, Boeing Alpha Sierra. 747, frequency change. Valley approach, Boeing Alpha Sierra. 747 is type Boeing B748, 5 miles southwest of Valley. Request flight following. Boeing Alpha Sierra, 747 Valley approach. Walk climb 121. What an easy. 121 Boeing 747. Absolutely easy. Oh shit. 747 radar contact 6 miles southwest of Valley 5,800 feet. Altimeter 29.902. Copy Boeing 747. Pwys yn gyrru message fi tan dwi'n fflio? Boeing 747 contact Manchester Center on 118.775. Going to 118.775, Boeing 747. Manchester Center, Boeing Alpha Sierra.
O. 78,900 feet. Dwi'n mwyn be mae pobl ma'n dweud, ia, na fo. Sierra, 747 Manchester Center continuous plan. Altimeter 29.902. Dwi'n methu breicio, atho blaen yn. Oh, for fuck's sakes. Boeing 747 contact bound Sy'n nes i cael gwared o... 125.225. 125.225 Boeing 747. Auto throttle off. Valley approach Boeing Alpha Sierra. Whew. 74710,600 feet. Boeing Alpha Sierra, 747 Valley approach, continuous plan. Altimeter 29.902. Big flaps. Boeing 747 contact Manchester Center on 118.775. 118.775 for Boeing 747. Oh, come on. Manchester Center Boeing Alpha Sierra, 747 12,700 feet. Boeing Alpha Sierra, 747 Manchester Center continuous plan. Altimeter 29.9. Ah. No, dwi'n rili gynhob o'r tro. Dwi'n- Fyny i'r fucking hael yd. Oh, this looks good. Pa dwi'n drifftio'r blinkin na fo? Oh my god, oh my god. AOR yn 3 degrees, dwi'n gwybod da. Sian, yes, da, dwi'n lawr oes. Big flaps. Ie, ta glonio'r y big chungus ma ar y blinkin ar y ynys ma. Oh my god. Gorfod yn dwbl yndi. Di 118 fast. Mae'n mynd i tynnu. Landing gear. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Try your fucking dick. O, dwi'n mynd i gyrraedd o.
Fuck sakes. Dwi'n meddwl chi'n cyrraedd Ynys Enlli heb byncyn. Valley Tower, Boeing Alpha Sierra. 747 ready for straight-on departure at runway 31. So ffordd cael ceg y pobol ma. So ffoc mae radio hwn. No way ti angen y botymau me gyd. No way. Yeah, heaters, shoulders, that's so cool. Radio, duty. Radio. So fucked her hwn off. Oh shit, oh my god, dwi'n fwy yma. Herwydd, felly, allith hwn ddim, sam digon o runway. Ond dwi literally gorau mynd ar hyd Dinas Dinlla i fflio Dinas... O, dwi'n gorau mynd ar hyd Dinas Dinlla i fflio fanna. Dwi'n gwybod, that's the dream. Fucking... Dwi'n dywir yna. Fucking hell's a hen, dwi'n rhyfedd, dwi'n byth yn neud o. Valley Tower, Boeing Alpha Sierra. Paid o sôn, paid o sôn. Ready for departing straight out at runway 31. Os dwi'n methu tro ma, allan ei trio aeroplan llai yn o Dinas Dinlla. Pam mae o'n tynnu i'r byncyn dde? You piece of crap. Dwi'n gwybod beth i V1. Os na i maintainio fo fel o holl ffordd. Byddai'n ffain fydaf. Dwi'n mynd yn rhy coci. Dwi'n help, dwi'n... Neud o view yma, ie. No. Boeing 747, you are leaving my airspace. Frequency change. Na fo. Pwy lle? Dwi'n mynd rhy fast bo tro. A mae yna sŵn clicio dyn. Alpha Sierra.
So be, dwi'n sticio allan y byd. Sweepio fewn. Starting Alpha Sierra. Ie, ti'n galw fo yn y, Valley approach. yn y tred. 4303. The good old sweep. Squawk 4303, Boeing 747. Boeing 747 radar contact 5 miles southwest of Valley, 2,800 feet. Altimeter Ie. 2.9. Neu be dwi'n neud wan ond o wahanol di plan dwi'n meddwl. Copy Boeing 747. Ti fod yn gallu chartio stwff ar y map a falle, ond... Na, dwi'n mynd hynna. So rhywun yn gwybod beth i trim? Os o'n bod o flaps ar y dde fyna. Trim. Ar hyn o bryd mae trim fi'n 2. Cymeru mynd dda. Yr un peth dwi ddim yn gwybod o ydy'r thing na pan mae'r aeroplane fel hyn yn glonio a mae'n neud fatha fatha backwards thing. O, oce. Na. Dwi fflio'r bad boy ma manually. Dwi fatha Han Solo. Dwi gallu neud y parsec run yn 10 nanoseconds. O, ffilm Solo, ie. So, oh, fuck off, nid sŵna! Yn dy slo! Ie, Solo, y spin-off o'r Mandalorian. O, top tip, efo'r flaps ma, that's... Film Solo, best Star Wars film ever. Ar ôl Rogue One. This is doable. This is totally doable. Dwi'n lyfio'r ffaith dwi'n dreifio fewn i'r haul, de. Dyna yn neud fi'n hapus, de. Boeing 747 contact Manchester Center on 118.775. 118.775, Boeing 747. Solo, yeah. Manchester Center, What a film. Sierra, 747, 5,300 feet. Boeing Alpha Sierra, 747 Manchester Center, continuing flight. Off! Altimeter 29.902. So be? Oedd o'n OK ffilm. Mae'n mynd o jocio am hynna. It was an OK ffilm. Pan dwi'n codi, dwi'n eisiau codi, dwi'n eisiau mynd lawr. Efo. Rogue One. Rogue One oedd efo'r cymeriadau newydd I gyd.
Be oedd y cameo yn Rogue One? Dwi'n mwyn cofio hwnna. Darth Maul, ie. Non solo Darth Maul, ie? Oh, fuck off. Oce, dwi'n bod cynnyd o. 2 unit. Dwi'n neud i hwn i pob oedd efo breuddwyd. Breuddwyd fi di glanio ar yn essently efo jumper jets. Faint uchel dwi eisiau bod i approach i glanio? Gynna fi? Ti ers nad i landing gear de? Oce, dyma fo. Brecs i bod i... Flaps. Do. Dwi bod ar un essently. Si aros efo mutual friend ni na. Oh, fuck off, fuck off, fuck off. Wel, ti'n dweud dabio, mae cyn... Oh my god! Good. Dwi'n rhaid fast yn do. Dwi'n mynd efo plen llai. Dwi'n meddwl sa'r gêm di gadael fi fynd efo yna swn di glanio, ie. Dwi'n meddwl de. Nath y gêm tynnu fi allan o simulation rhy fast. Os dwi'n rhywun eisiau i fflio rôl arall i practisio o shout. Pwy gen Swansea yn mowr a... O, cos dwi efo plan wrong. Iawn, mae'n doable. Be sy'n doable? Doable yn dim yn crap. What the fuck? Be di hyn? Turbos.
Yn ni, dwi eisiau... Dwi'n licio rei dingi hein. Learjet. Ia. Be sy'n gwylltio pobl mwy... Some Learjet na chwaith. Ydy o'n wishful thinking fel mae yna stwff am ddim yn y store. Free content. Yes. Buy for free. Content manager. Plans, dwi isio. Na pan dwi isio god... O, na, gos. Free content, yes. Ond dyna sy'n free. Gall. Aircraft. Piston. The fuck? Na, dwi'n mynd gwario hynna. Ydych eisiau prynu scenery? Na, dwi'n mynd yn sbio. Iawn. Dwi am hedfan o the famous airport of Llan. O, hwn dwi isio, bydd yr un yma. 35. 35 dwi isio. Yes. Ydw i'n gallu reid point yma? So beth ydych chi'n... Dwi'n beth ydych yna? So dwi'n gwybod lle mae ydyn dwi. Siw, ffordd ni. O. Na, hwnna, dwi eisiau da. Yw i cael mynd. Ffordd ni. Shell Island. Oedd chi'n gweld mouse fi na. Fach dwi'n bod yn symu mouse fi o flat out I ddangos path fi. Ti'n be? Oedd yn da. Capture. So os yn y senllun fanna, dwi eisiau mynd fel a ia. So os dwi eisiau mynd fel a ia, dwi eisiau... Be? Dwi'n bo, dwi eisiau glanio ar enlli gynta. So dwi am eisiau plen llai gynta. So dwi am... Oh my god, just gweithio. Ond ydw i'n mynd turboprops ta dwi'n mynd jet? Ti'n be? Sy'n gallu isio hwnna sa? Sy'n gallu isio yn llai yma sa? Hwnna'n ddan jumbo jet yndi? Long, dda... Allan neud small jumbo jet allaf. Ta be? Yeah, ideal.
Cos dwi wedi bod yn iwsio'r bad boy yma. Mae'n nuts yndi. Dwi'n nuts yn hynny, Dwi'n insane yn meddwl hynna. Ond hwnna, hollol doable. Fuck it, let's go. Fly. So ffordd i cael gwynt off. Dwi'n mynd i... O, air traffic off. No, air traffic. No air traffic. Os di rhywun yn y chat hefyd efo hwn installed eisiau joinio fi, allai neud o online de. Os di rhywun eisiau joinio fi lle. Custom. Snow depth. Wow. Yes! Gust. Fucking... Ydw i'n cheatio ar ei gwynt off? Ydw i angen gwynt? So be? Na neud gwynt i help... Na neud gwynt i slofi fi lawr, ie? Fel la. A dwi'n cheatio ynddo. So fuck it, I don't give a shit. I don't give a shit. Bach o wynt. Fel la. Fuck yeah. Na fo. O, ground level dwi'n na. Ma' hwnna'n... Dwi'n gwybod beth uffar dwi'n newid neud o fyna. Ond... Iawn. Dwi'n mynd am y small jumbo jet. Dwi'n mynd am good compromise. A be mae bob un pilot yn neud cyn fflio? That's right. Whiskey. Geisio hwn oedd a housewarming present. Gyn mutual friend fi a King Kong a fanna. Swedish whiskey. So... Don't need to be crazy to do this job, but it helps. And pissed. Ddylwn i'n installio gem ar SSD. Os fyswn i actually chwarae fo, o gwbl. Llanbedr Tower? Runway 23 straight on departure. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 cleared for takeoff runway 23 departing straight out approved. O fo. Hwna ydi jumbo jet iawn de. Runway 23 Airbus 320. What the fuck? Na fo, mae hyn yn well. Oh shit, lle dwi? Just like my Japanese anime. Look, iawn de. Ei, sta digon da EasyJet. Mae digon da yn y Saintly. Iawn. Ydw i'n gallu mapio cos i Unlli o fama? Ta dyr i hwyr fydd hynna? Ta be? I'll wing it. Fel mae pilots yn dweud.
Goodbye, sunny Llanbedr. Mae hwn yn malu cachu yma fyd. Dwi'n eisiau hynna. Dwi'n just eisiau... Ydw i'n y poacher? Ie, pe bynnag dyna. Landbandra Tower, Airbus Alpha Sierra X-ray 320, frequency change. Landbandra approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20M 4 miles southwest of Landbandra. Request flight following. Be? Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Landbandra approach. Squawk 2271. Squawk 2271 Airbus 320. Sy'n ta message o iddo? Airbus 320 radar contact 5 miles southwest of Landbandra 3,600 feet. Altimeter 29.902. Copy Airbus 320. Dwi am sweepio fewn. Dwi'n gwybod beth sy'n numbers da a beth sy'n numbers shit. Ain't gonna lie, this is looking good.
4,500. Dwi'n gwybod y bell ydi enlli fan'na fan. Airbus 320, contact Manchester Center on 118.775. Going to 118.775 Airbus 320. Manchester Center Airbus Alpha Sierra X-ray 320, 1,300 feet. Whoa, but then. Airbus Alpha Sierra, X-ray 320 Manchester Center, continue as planned. Altimeter 29.902. Kata, 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 kata. 300. Si'n cofio am y fucking massive mynydd na do.
O, mae'n di gasio! I call that a landing there. I call that a landing. Dwi. Dwi'n enjoyo'r game y ffaith fod o'n cytio chdi off mor fast. So dwi'n... Mae'n fel yna. Dwi'n gael hwnna'n win, de. That's a win, de. Manchester Center Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 and 25 miles west of Landbagger. O, siwr wedi gael... Flight following. Siwr wedi gael... Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Manchester Center. Oh my god! 0175. Flaps. Squawk 0175 Airbus 320. Airbus 320 radar contact 25 miles west of Landbagger 2,400 feet. Altimeter 29.902. Kill the speed! Kill it! Oh, fuck. 500, 400, 300, 200. Na, dwi'n lladd o. Oh my god, beth dwi'n neud?
Come on, come on. 200. 100. 650. 40. 30. 20. Slow it low, slow it low, slow it low. 100. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. هنان هنان pa speed dwi wedi hitio? Dangos faint o'r gêm a dwi'n chwarae. Tyma. Faint o speed dwi wedi hitio i hitio llawr. Manchester Center Airbus Alpha Sierra X-ray Trade 2 O, lla... type Airbus A20 and 25 miles west of Lambager. Request flight following. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Manchester Center. Squawk 3654. O, so dwi'n siarad. Squawk 3654 Airbus Trade 20. Airbus 320 radar contact 25 miles west of Lambager 3. Iawn, so dwi'n siarad ta 400, 300 altitude. Copy Airbus Trade 20. 2,500. Taw. Come on. Lots of sort of. Oh well. 500. 400. 300. Yeah. 200. Yo, okay, well. 100. 60, 50, 40. No! No, no, no! Get in there. Manchester Center Airbus Alpha Sierra X-ray Trade 20 is type Airbus A20 Ah, fuck off. 5 miles west of Lambager. Request flight following. Oh my god, beth yw'n ymlaen yma? Yeah. Manchester Center Airbus Alpha Sierra X-ray Trade 20 is type What? Airbus A20 and 25 miles west of Lambager. Request flight following. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Manchester Center. Squawk 6216. Squawk 6216 Airbus Trade 20. 2,000. Airbus 320 radar contact 25 miles west of Lambager 2,600 feet. Altimeter 29 or decimal 9 or 2. Copy Airbus Trade 20. 1,000.
Så att vi har en... Ja, bra. Five hundred. 400. 300. 200. Direkt jou. 100. 6 is more than 25. Mm. Ja, eisiau hwn a fflio Valley. Lle dewis yn gwahanol Valley. O, ideal. Nineteen runway. Di parchar de. Ja. Last chance, saloon one. Neud hanes. Dwi'n meddwl dwi wedi glanio ddwy waith de. Yn bersonol dwi'n meddwl dwi wedi glanio ddwy waith de. Ond, Airbus Alpha Sierra Ooh, X-ray cheers. 320 at runway 19 ready for takeoff, departing straight out. Airbus Alpha Sierra X. de? Woo! Yeah, fuck off. Dwi'n mynd gan hwnna. Iawn, tric ydi... Efo.
Airbus 320 radar contact 6 miles south of valley 1,200 feet. Altimeter 29.902. Copy Airbus 320. Helo, Ffogers Adams, ti iawn? Da ni'n glanio'n sunny Bardsey Island. Na di'r y nod. Hei, Morgan, chi iawn? Dych chi ddod fewn i'r stream ar amser rili da, cos rwan i'r amser dwi'n mynd i... hwn di'r amser dwi'n mynd i glanio ar yn y Senlli. Ond, os ydych rhywun yn y chat yn airline pilots, feel free de. So, Ysym twitch ar y beth? Ie, yndi, y VCAM. Dwi'n mwyn siarad link i chdi am yr $20 am lifetime subscription. Siarad ta dwi'n... Pam da... na chi, hwn dwi'n siarad. Ond ia, dwi'n meddwl fod yr... good... Dwi'n meddwl... Ia, ti'n methu'r set, de. Ond, na, mae o'n... Ia, o'n i'n to potio efo green screen. Ia, o gynna fi green screen ar y wal. Wrth mentli. Oedd o just ddim quite yn iawn byth. O, hwnna sgynna fi, eitha glans. Ia, hwnna dwi off y C920. Mae'n reit da, chwarae teg. Dwi'n meddwl y C920 di'r step just cyn cael DLSLR, dwi'n meddwl, ia. Dwi heb di cael un, ia, obviously. Ond ia, mae'r green screen software ma'n reit da. So, mae'n cymryd dwylo fi. Ti'n cael y artifacts fel o weithiau, ond... oh my god, bydyn. Eyes on the prize, dwi'n rychel. 75 for Airbus 320. Ie, diolch. Ie, bod ti'n streamio, mae gynnu chdi quality reit da is. Na, mae'r 920 mas gyda fi fe yma, mae reit. Dwi dal mynd i neilio'r goleuo fo, dwi'n meddwl... o, dwi eisiau cael yn distractio, dwi'n sbio gormod ar y numbers ma. A dwi byth... Eyes on the prize. Dwi di cael aeroplan ar yn y Senllyn y stream yma, ond mae'r gêm yn honni fod o wedi torri. Ges i Crazy Welsh Sheep yn dysgu fi am flaps. Flaps aeroplanes, lle. Ac mae hynny wedi helpu fi lot. 2,500. Dwi'n either cael y speed yn iawn, neu dwi'n cael y altitude yn iawn. Dwi'n byth yn gallu cael y ddau ar un amser. Wel, fel la, dwi'n siŵr, fel la. Dwi'n licio bod i numbers ddim yn symud gormod.
Hyn sy'n cap, dwi... Gwda! 300, 200, 100, 60, 50. Hyn di problem fi. Dwi'm yn gwybod os dwi'n... Dwi'm yn gwybod faint o bell i'n senlli fe yma, so dwi'm yn rili gwybod faint o uchel dwi eisiau mynd. O, cada. 500, 400, 300, 200, 100, 64, 20, retard. Dwi'n benderfynol yn neud o. Dwi'n absolutely benderfynol yn neud o. Dwi'n angen fflio Valley bob tro. Dwi'n help fod dwi'n ar y whisky. So mae yn essentially ta fanna. So fanna. Dwi'n mynd all pa mae hwn mor anodd. Mae miloedd a miloedd o planes yn y byd yma, a mae pob yn gallu landio yn iawn bob tro. I fod yn deg hefyd, dwi heb di chwarae tutorial y gem yma. Dwi'n reit bengalad pan mae'n dod i gem yma. So... Ma na hynna. Valley approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type O, dwi'n peintio ffarong. 18 miles southwest of Valley. Request flight following. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Valley approach. Squawk 2026. Oh my god, beth sy'n ymlaen yma. Squawk 2026 Airbus 320. Airbus 320 radar contact 17 miles southwest of Valley, 5,100 feet. Altimeter 29.902. Copy Airbus 320. Airbus 320 contact Manchester Center on 118.775. Going to 118.775 Airbus 320. Manchester Center Airbus Alpha Sierra X-ray 320 3,800 feet. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Manchester Center. Continue as planned. Altimeter 29.2. Yo. Na fo. We control lawr. They do... Oh, fuck. They do his thing. Swn i'n licio... hwn yn y view yma de. Fo. Fo. Get in there.
500. Diolch met. Nah, fuck off. Pan nhw'n stolio? Na fo. Hyn fo, munud ti'n dechrau mynd. No, dwi 1000... Wel, that's it. Sweio, really. Sweio fo. Gada. Well, walk it in. 500. Oh, dwi'n uchel. 200. Na! 60, 50, 40, 30, 20. Retire. Oedd episode o Blinking Lost ar goll yn dod i S4C.
So be? Ie, mae angen glanio rhywle da yn y senlli, di o. So mae'n tiny a mae'n mynydd yn efo. So be? I need a win. I need a blinking win. Give me a... Pen hein sy'n dechrau'n dda. Pwy sy'n dall plans nhw? Pen hein... Dwi'n licio hwnna. Hwnna. Glas. Hwnna. A diamond aircraft. Hwnna. Hwnna'n unig glas yna, ie. Dwi'n gweud joio byd uffar di hwn. Iawn. Glas. Done. Iawn, na i fflio o'r arall fan. O, glas arall. Glas arall. Hwna. The Robin. Royal Blue. Lle ti'n gweld Royal Blue? O, ia, hwnna, ia. Iawn. Lle dwi'n di... Llan bedr ta Caernarfon. Mae porch Caernarfon yn well. Set as departure. O fo. Rhai fi gallu gonio hwn. Nes i tynnu efo'r to'r jumbo jet. Dwi'n gallu hitio yn y senlli efo fo. Helicopter, så boi hon det. Mae'n nuts fe'n so detailed, yw. Corny off. Oh my god, wat een sla. Doe die jaren waren waar de Bad Boys. Woo! Dwi wedi sylwi fyd, dwi wedi bod yn nofio ar... Nofio? Dwi wedi bod yn hedfan ar hyd y môr. So, na i bach o... Oh, yn lot mwy nimble. Dwi'n gwybod os yna'n ironic i rwy'n eitha fi'n dy hyn, eitha un o'r problemau sgynna fi efo Flight Simulator yma di. Hyn di bod dim yna. Just disgwyl. T'be, dwi'n fflio dros yr mynyddoedd yma.
So rhywun yn y chat yn rhaid i bod fan un o'r planes bach yma. Cos dwi heb... Downly approach Robin Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is type Robin VR 42 miles south of Echo Golf Charlie Kilo. Request flight following. Robin Alpha Sierra, X-ray Golf, Sierra Valley approach. Squawk tree 056. Squawk 3056 Robin X-ray Golf Sierra. Robin X-ray Golf, Sierra radar contact 3 miles. O ie. Echo Golf Charlie Kilo. Dim gleidar sy'n fflio yn y cadets. Mae Crazy Well Sheep yn byw yn Gaernarfon fatha fi a dwi'n meddwl allai cytuno fod mae'r pleasure flights sydd o Dinas Dinllan yn annoying as hell. So mae gennym fi mixed feelings am hedfan o Gaernarfon y plane fel hyn. Aeroplanes. Gliders a aeroplanes single engine ta gliders aeroplanes single engine dwi'n na. Yn fan'na wan lle mae'r dau cylch na di lle mae mam a dat, ffarm mam a dat o'na. So So lot fwy diddorol sy'n wedi hedfan rownd yr Yrys a. Na fo. Robin X-ray Golf, Sierra contact land and approach on 122.5. 122.5 Robin X-ray Golf Sierra. Landbender approach Robin Alpha Sierra O. Sierra 1,600 feet. Dwi'n meddwl sy'n licio fflio yn gleidar. Sa'ch chi'n llawer yn control yn agos. Golf, Sierra land and approach, continuous plan. Altimeter 290.2. What? Sut allai cause critical damage yn yr awyr? Ia'n dylai fod y chance i fi reitio'n hyn. Dwi'n meddwl, fucking... Si'n sylwi yn to slow oedd y plane yma. Fflio fan'na. Manchester Center Robin Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is type Robin VR 42 miles southwest of Echo Golf Charlie Kilo. Request flight following. Robin Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Manchester Center. Squawk 1161. Y reswm dwi'n streamio hwn heno hefyd ydy mae yna VR mod ar hwn a nes i trio setio fyny'r VR mod efo headset fi ond mae gêm yma bach yn demanding hyd oed gen fi 2070 Super a AMD 3600 which is okay, dwi'n meddwl goran okay. Oedd o'n methu cwpio fo hwn yn VR a streamio so 2D
2D or not 2D. Alright, vi kommer med flaps. Problem mwyaf fi efo'r gêm ydi dwi just ddim yn gwybod digon am be dwi'n sbio ar. Gwybod be di'r... Sbiwch lle dwi? Easy. Let's go exploring. Fatha rhywun sydd wedi bod ar Enlli allai hollol confirmio na... O, ffuck. Union fel hyn ydi o.
Gobeithio mae'r... Just casually mynd rownd Enlli. Dwi'n cofio'n iawn sy'n hityn o'r coed ma. Ti yn marw. Cofio hwnna fan'na chwaith de. Iawn, dwi isio gadael yr ynys ma'n. O, mae fan'na fod efo lighthouse. Time for me to leave. Okay, now this is pod racing. Am I right? Woo! Manchester Center, Robin Alpha, Sierra X-Ray Golf Sierra is type Robin DR 425 miles west of Gladbagger. Dwi'n neud o. Dwi'n hapus. Ydych chi'n gallu gweld o'r gwyneb fi? Dwi'n lycio beth dwi'n symud o gwmpas na di. Dwi wedi landio ar Enlli ar Flight Simulator. Dwi'n siŵr na fideo'r gynta i neu hyn. So, yeah. Dwi am i gadael hi'n fan'na, dwi'n meddwl. Hwna da. So fyddai'n gobeithio streamio mwy dros y Nadolig. Mainly cos dwi'n byw ben yn hyn. Dwi'n nod y teulu. Dwi'n rhan o support bubble y teulu lle. Ond fel arall dwi'n byw ben yn hyn a... We've got chats o bobl, really. So, diolch i pob sydd wedi bod yn siarad a deitha fi be i wneud a pethau fel ie. Ond, na, dwi'n meddwl yna rhywun dal yn y chat, ond, dwi'n meddwl gofio chwarae, dwi'n meddwl gofio mynd yn full-time Flight Simulator. Ond eisiau gwneud yn VR, ond,
Na, it's a whole other thing. Dwi'n na nôl ar y Mr. So dwi eisiau gêm. Dwi eisiau dewis un gêm hen allai just chwarae drwad. Dim byd 100 hours, just rhywbeth allai just chwarae drwad. So, os gen rhywun awgrymiadau am gêm, dwi wedi mynd trwy ffairs o chwarae games crap, ond dwi'n y mood i chwarae games da, dy ddim. So, os gen rhywun am ymgyrchiadau, beth dwi'n meddwl? Oh, ie. Am good games i fi chwarae ar stream. Preferably rhywbeth sydd ddim yn cymryd sylw fi gyd, so allai rhywbeth cael chat efo'r chat. Ond, ie. Nwch yn synsa, ond, pe bynnag oedd yn gwachio hwn, da chi wedi gweld hanes o rhywun yn landio ar y plen ar Ynys Enlli. So, ie, diolch yn fawr o ge. Diolch yn fawr pob. So, welch chi tro nesa. Hwyl, ta.